Počinjemo 5 minuta joge u četvoronožnom položaju. Kliznemo desno stopalo nazad da opružimo nogu i pošaljemo nogu u stranu. Udah, izvijemo leđa i izdah, zaokruglimo se. Udah, izvijemo leđa u položaj krave i izdah, zaokruglimo se u položaj mačke. Udah, izvijemo leđa i izdah, zaokruglimo se. Sa udahom dođemo u centar i izdah, pošaljemo stopalo nazad i vratimo se u četvoronožni. Pošaljemo levo stopalo nazad pa nogu u stranu. Sa udahom izvijemo leđa, sa izdahom se zaokruglimo, aktiviramo stomak. Udah, izvijemo leđa, izdah, zaokruglimo. Udah, izvijemo se, izdah, zaokruglimo. Sa udahom vratimo u centar i na izdah kliznemo stopalo nazad, vratimo se u četvoronožni položaj. Udah, opružimo ponovo desnu nogu nazad i izdah, kliznemo stopalo u levo, pogledamo preko levog ramena. Udah, centar. Izdah, kliznemo u levo. Udah, centar. Izdah, kliznemo u levo, pogled preko levog ramena. Udah, vratimo se u centar, sa izdahom privučemo desno koleno u četvoronožni položaj. Sljedeći udah, pošaljemo levo stopalo nazad, opružimo nogu, sa izdahom kliznemo udesno, pogledamo preko desnog ramena. Udah, vratimo centar. Izdah, kliznemo udesno, pogled preko desnog ramena. Udah, centar. Izdah, udesno. Udah, centar. I sa izdahom vratimo koleno u četvoronožni. Udah, pošaljemo šake za dužinu napred, podvijemo prste na stopalima i izdah, gurnemo se nazad i gore, pas koji gleda dole. Udah, desna noga gore, izdah, koleno ka bradi, iskoračimo desnim stopalom, spustimo levo koleno na pod. Udah, ruke gore, izdah, uvrtimo se udesno. Udah, centar, ruke gore, izdah, uvrtimo se ulevo. Udah, centar, ruke gore, izdah, uvrtimo se udesno. Udah, centar, ruke gore, izdah, spustimo dlanove na pod, odignemo levo koleno, udah u položaju i izdah, pas koji gleda dole. Udah, leva noga visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka bradi, iskoračimo levim stopalom napred, spustimo desno koleno na pod. Udah, ruke gore, izdah, uvrtimo se u levu stranu. Udah, centar, ruke gore, izdah, uvrtimo se u desnu stranu. Udah, centar, ruke gore, izdah, uvrtimo se u levu stranu. Udah, centar, ruke gore, izdah, spustimo dlanove na pod, odignemo desno koleno. Udah u položaju, izdah, pas koji gleda dole. Udah, desna noga ide visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka desnom ramenu i iskoračimo stopalom sa strane, otvorimo prste dijagonalno. Udah u položaju, izdah, savijemo levo koleno, iskoračimo ulevo u položaj malasana. Spojimo dlanove ispred grudnog koša, laktovi ostaju ispred kolena i ostajemo ovde 3 udaha i izdaha. Trudimo se da rastemo temenom ka plafonu i da pritiskamo stopalima čvrsto u pod. Još jedan udah ovde. Sa izdahom spustimo dlanove na pod i iskoračimo levom nogom nazad. Udah u položaju, izdah, pas koji gleda dole. Udah, leva noga ide visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka levom ramenu, iskoračimo u levu stranu, otvorimo prste dijagonalno. Udah u položaju, izdah, savijemo desno koleno, iskoračimo udesno u položaj malasana. Dlan od dlana ispred grudnog koša, ovaj put možda laktovima guramo unutrašnju stranu kolena. Ostajemo i ovde 3 udaha i izdaha, pritiskajući stopalima čvrsto u pod i rastući temenom ka plafonu. Još jedan udah u položaju
Pa sa izdahom spustimo dlanove na pod i skoračimo desnom nogom nazad. Udah ovde, izdah pas koji gleda dole, sa udahom spustimo kolena na pod i izdah povučemo se kukovima da završimo sedeći na petama. Ostajemo ovde koliko god nam prija, prateći pažnjom dah i zapažajući osjećaje u telu. Kada god smo spremni, možemo nastaviti sa svojim danom. Hvala što smo vežbali zajedno.